ahageze impoza Tayari TV echo kubanza kushoborera abanyayuganda nko kuwagamba amazina ga Ndi Julius Muchunguzi ninyandagambira akacoke uru mu Uganda kutandika neji Sunday je twatandikirizo rwo kubanza akacoke bibururu kali kuteza obururu obwahanjengo ya sub county ninga amagomborora ebura kwata ahaba haminyeto bakirinju hamwe nabo abaliho burema so kutandika nerizoba turi kuteza karuru akaha abantu bakuru bakirinju abagize emyaka nkaga kugaruka higuru harurengo rwa sub county ninga gomborora omu Uganda yona aha rwa kashatu turaza kuteza akaruru harugirengo ndwe rumo rwa sub county ninga egomborora ninga division mu bibuga obwabo abinho burema ahamiri yabo ninga hamagara gabo lera harwa katanu urwa katanu rwo gisande 2018 byo kwa mushanju turaza kuteza karuru aha rurengo rwa sub county ninga division ninga igomborora omu Uganda yona urweminyeto mbwene cyo nico cyo kubanza kubashobororera nkeki echandiko ninga announcement mpango irunda kugirizoba konka kanyebaze tayari akugenda erashomesa abanyayuganda eratuhereza cyo gukoreraho ekatuhereza platform yo kushoborera abanyayuganda birakwata hayihanga ryabo nakukira munonga habyo bururu